الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه شعوري بني كل ما الله أكبر الله. بله جاره کردن جبرنامه ری حقیقت دنباش وره تماشاوان هجا و دلال جحمود ورن جهان دما و خوش بی تماشاوان هجا و دلال کاروان ری حقیقت بریکتیه و دمشه ام هویدارن هون تماشاوان مال حمود ور جهان جوی کاروان ری حقیقت سود بگیرن و هون عالی کار ببینن و هون هم فایده ببینن و هم فایده بدن کاروان ری حقیقت مجواره گوته بود تماشاوان هجا ام هر ده هفته جاره کی لپیشبری وابن ام به برنامه اکنو به مجار اکنو اکو گرینگن اکو د عالم اسلامی ده حتی آنها پر کم بوهاتیا آخافتن پر کم بوهاتیا شیروه کرن ام سروا مجار گرینگ بواره بن وکی کو هر جار بله از نها ودگرم بال مجاری و حوالی خواه استودیوی میوان استودیو بجم هون تفده بخیر و سلامت هاتن سر چوار هاتن حوالن هجا امی از هوا بجم جواره هفتیات شوی مجارا ما هنک حوال هبون هنک نو هاتن از باورم ملسر دما پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخوی بون ما گوته بو عبادت تشتی کو آنها عالم اسلامی ده درکت یا پیش عبادتن هنگی دوانا ده تشتی کو نداره ده درکتنه پیش ده عالم اسلامی ده شیروین بدما درج ده شیروین نراست شیروین امبیجن چوت شیروین کم و به زخت هن دست سلافدارا مقتدیرا یکوش بنا اقتداری وان خرا نبن بنا آستنگ نهشتنه فکر عالم اسلامی فکر محمدی فکر خدایی وکی پی دویا خو به هر کیوار بگهمه دویا دا پر شلوبونی مازن چه بونه برچاوه ویا حوجه ام بجن نقاش جی ناکه اجبر کو د عالم اسلامی دا کسی که کوج وی روشه نب زار نب گازن جی تونه هر کس وی گازن دا چمانه ایش ما نباشه ایش عالم اسلامی نراسته یک جوا مجرا ما هفتیات چی گوته بو پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام گواه هاتی نجبو نوا چند تشتین کو درکتنا پیش کو نهاج عالم اسلامی دتین گوتن عبادت نجبو آنی نوان هاتیه او جی نمیجه روژیه حجه قسمه کی زکاته جبر کو اوانه دوره پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام بریا اسلامیت جی هبون مگو پیغمبرش بود چه هاتیه تشتا هری گرینگ ام بیجن هیمانا بنگهین کو پیغمبر هاتی و کویات جواکی چه کریه و کویات جواکی ناو و دما پیغمبر ده تنبو ام بیجن میتینگری هبون سردست و بندست هبون کوله و کولهدار هبون انسان هودو دخوار یعنی ام صاحب بیجن آ پیغمبر جبونا راست کرنا جیانی هات د پشتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات کرد دنیای ارتحال کرد بار کرد او فکر دجبری پیغمبر دجبری هدف پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فکر در کتا پیش ولگور اخواه هنتشت گوهر اندنه ام تخوازن سر و سر راست بکن ام تخوازن سر و با آخفن براستی تشتی کو 1000 سال هاتیه مشیه و به پیشیا خو جو خو وکریه هرکی هاتیه اویا راستکنا و گلی زحمت جی ام بیش نه حسانه لبله افهیویا ما هيا جتماشوان ما اگر کو تشتکی کو مگوت پر جواره نو وره یعنی ام بیش جواره جدا هات
دکارن دست خود این سر وجدان خو یعنی بهشمندی کی باش نزدیکی و فکر ببن ام فکر خود بجن اگر کو شاش جیبه تماشاوانی من کارن به عقل خو جف بگن ای کو بری هاتنه گوتن راستن آن ای ما راستن ام پیش کی ام وکی گوتی دایات ما ام الهی وکی ما یجی ام نابجن ام فکر خود بجن عالم اسلامی حتی آن جهاتیه و هر کس کی فکر خود گوتی هر کس کی ام بجن تگهشتن خود گوتیه دا ایجا انسان دنیجی او تگهشتن چه قاسی پجراندنه هر کسی گورا قابلیت آخوال گورا آست آخوال هنه که واتشتا شاش ببینن هنه که باش ببینن همجور گورا و شیروه خود کن هفالنو از دها بجم 10-15 دقیقه درباره و مجاره ده با خویم وسا مجار مهنکی شکل دای پشتی و هون جید کارن تشتی وره بیراوه نرخاندن بن شیروه بن پرس بن هون کارن تبلیبه بن گوری هفته چوی ام ایرو انتخابن سر نمیجه نمیج تفگره کی د اولا اسلام میدوه کی نمیجه تبلیهف و ام بیجن پارادوکس تنه پر مسئله کی تبلیهفه ام ویاجی به برنامه کی بده برنامه و سه برنامه جی از ویا وک ناو خود زن ام نکاسافی جی بکن فقط قص قوت آخوات تشتی کوجمهات و آلیکاریا و تماشاوانین هجا و پشتی تماشاوانین دروژی اگر کو ایکو تماشا کردن دکارن بریا مدیا جواکی هم بجن یوتیوب ده اوامه هیا قناه مد کارن بریا پیاماجی بشینن اعتراض دکن پرس دکن رخنه دکن نرخاندنه دکن ام آلیکاریا و تماشاوانین خواجی امی کیف خوش بن برای یوتیوبت کارن بگنمه هوالنو دسترید از ویا بجم نمیش گوری کو عالم اسلامی حتی نها دایا پیش درخستیا پیش و گوری کو املی کولینا دکن گلک عالم و دماد سردما داویده ام دگن قناعت کی وسا نمیش بریا اسلامی جیت همو اولاده هبویه yani desteri de az xwazim ve bejim kesekî ku bibêje mêj turneye an înkaran mêje bike an bêje ne lazim e ew yek qet teqez şaş e ti kes nikarî vê bibêje ji ber çi ji ber ku nimêj îbadeteke parçeyek ji îbadeta em navê îbadetekî tam e parçeyek ji îbadeta ye pêdivîkeke insaniyetê ye bawer bikin eger ku xwedê negotban mêj bikin xwedê negotban dîsanê insanê ji xwe re hewce bînin ê bêjin اف خدای کو ام افراندنه و وقا کائنات و ایشه ما پیک تنه حوجه امجره بجنا خوابت تاوینن حوجه امجره خو نظم بکن و حوجه بدیتانا بریا دین سماوی جی بریا اولن سماوی جی غیر اول سماوی جی عبادتی که خدایی هه ناف باورمند و باوریه ده چه باورید بلا به عبادت و که شکل میجه هنه و دما داوید هن تش داد کفنه پیش هن نویسکار هن الهیات زان دبیجن میج نه عبادت بیجن میج ام بیجن وک چاوت بیجه تشکی نه لازمه از وی طرزی تجاره نابیجم لبله پیوستیه کا اولا اسلامیه پیوستیه کا دینه پیوستیه انسانیته لبله اف قیمت کوسا زده دانه هاد ورده شاشیتیه که درخستنه پیش گوتنه یعنی فکره که اوسا دانه انسانه گوتنه اگر کن میج هبه تشدن تف تفرعاتن اف شاشه نمیش چوانه براستی جی گاوا مرول دنه بجم هنک الهیات زانه و پاشید بجم میج نه عبادته مرو چاو بینه مفخوشی گاوا دید از پر شاشمام یعنی چاو مرو بجم میج نه عبادته میج براستیجی تبیجی نه عبادت نه شاشه این خود چاوی بیچاری تگو مهمه تگو گرینگه تگو جبری و هیاو تگو خدا نگو تبیجی و ببی چاو ام بیجن نه عبادته نمیش کلیت عبادته کلیت عبادت چاو چه بی ام بیجن اف در مغازه که همو تشتی باش و خوش دیده هیا حتی نی کتب کفی دوی مغازه ده تب به میجه توی مغازه وقت که کفی ناوی ده معنا وی چیه معنا وی
مناوی اگر کو تنمیش کر تشت نوا مغازه ده فایده جه نبینه او میجا تجی 5 قروش فایده بتونه اما معناوی اوه یعنی نرخاندن ام بیجن زانای اولی الهیات زانا حتی آنها وی هوای نبون مثلا دبی نمیج شرطی که دین اسلامیه براستی نمیج کلمه صلات گرتنه اما قرآن ده کلمه صلات نبعثان نمیجه تند کی کلمه صلات د قرآن ده نوتو 8 جرا درباز بویه جوار نوتو 8 جرا 7 نه آیت بهنا اف نمیجا کو تی گوتنه بهنا ویجته مرو نکاره ویجه دیسا ساده اوه بهنا نمیجا کو انا ام دکن بهنا ویجه جته او نوت صلات دید چنه او نوت صلات دن همو تشت جیانینه همو تشت جیانه بمعنى صلاة نكو صلاة بمعنى نميجا كو إيرو أم دكن أم يعني شخور هوا چند حركات دكن أفيا جزء كي يعني تبجيش صدا يكا أفيا نشاشة جز صدا يكا وجا تشتي كو أم جي بيزارن غازدا مجهية أفا دا عالم الإسلام ده ويكا دكي وانو تنهدن شخورت بجي قي تماما أف كريتين حسابي يعني بيجي اف بس يعني كم افكر اف اساس دينه شرط دين اسلاميه براستي از فياجي دهوت كارم بيجم ليكولينا دا وقت امرو ليكولين ديرو كتك ديروكا اسلامي دكي د دوره پیغمبر ده عليه الصلاه والسلام نمج پر جدا دهاته کرنه پر فرق بو نه کی آنها بو اصل وی صلات راستیا صلات معنی پارو کرنه مثلا ام انسان به هفره جیان دکن ام تشتی خواب هفره پارو دکن یعنی یک ناچه نابه تریلیونر و یک برچیا نوا سرگویا ناگره مزی تشتی کو عالم اسلامی دنها هری شاش هری نراست اوه یه بویا تریلیونر یه دیجیش برچینا نان دست ناکوه نام بخواه işte ev tamamıyla muhalife salatiye. Ev helvestahane tamamıyla lediji tegeha salatı. Salat devre Peygamber de aleyhissalatu vesselam sıbı dane sıbı çün lehev kom debun ki çizwa jmala ve zede ba ne lazım ba deberin datanini vederi u eko dahat jere lazım bu şkara ra dikir دبرش خورا درک عاد نمیجی دکرن درک عاد نمیج دکرن برای خوددان خدای خو و شکر دکرن خوش خدای خو را دتواندن اویا بدمیره ناو مثلا مزگفت آنها مزگفت مرو لیدنری کو دوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام مرو بده بر هفدو کو مرو بکار بخوا بگهنه و دمه یعنی گریه مرو مزگفت آته مزگفت نوای والا کرنه مزگفت دایره فرمیه دایره ریوبریه بجنه اری خستنیه دادی بیجه مالا گند köy evit bejin mala gunde ev em bejin komeleya alikariye kud bejin sosyal yardımlaşma aslevi devel camiye be buya limezgefte be buya yani ateşki bejim jwara belki jwara garip wari de devra peygamber de aleyhissalatu vesselam davet khal mezgefte kirne davet el camiye kirne aynı defa khasna hadisa peygamber aleyhissalatu vesselam rivayetin kuhati gatime tabi az her tmiji rivayet hadisa her tmid bejim gava rivayet hadisi hat mervin ki de ber mezina akıl ka gelo debeku lezede kerben çünkü per hadise peygamber ne gotici peve درش که نصر پیغمبر گوتنه اوانا گله مرو های جوابه لبله حدیثه که کول گوری ام بیجن حکمت خدایی بیل گوری تیگها ام بیجن حضرت محمد به هاتی به او حدیث مرو کاره
حکمت درسه جه بستانه عینی پیغمبر علیه السلام حضرت عایشه روایت دی که دبیجه من مزگفت ده عرب الدفه دخست مجی گوداری وای کرد بجه پیغمبر جهاد آسر خدانی سر میجی عین هوا لگوداری وای کرد مزگفت ده یعنی مزگفت هر تشته جواکیه ایرو بویا چه بویا مهره چهار پوچال عرض بخو و سب و برا بهره درک بهره آب راستی تشتا کو معرف تشینه تشتا کو معرف به عاجزه اویای مزگفت ایدی ایرو شو بونه سازی دولت یه فرمی ایدئولوژی خوش دوشنجه خواه پیشتر یعنی ایدی مقتدره او مزگفت کرنه جه کو خواه پی سر پیا بگیرن جه ویتامین دیگرن خواه پی خادید کن یعنی سیستم به مزگفت ایرو سر پیانه اسکارم ویا بجم اما او نج ایرو وی دوره امویه فوصایه پشتی پیغمبر خدا علیه السلام هدی گرم ویا قبول بکن افجی دم مجاره جدا هنه اما و مجاره جه هدی پیش ده هر مجاره کی سر خواه برنامه کو دو برنامه سه برنامه جی تری ناکن کا چاوج اوا خو درکتیه کا چاوج ریا خو درکتیه اما سواج ان شاء الله پیش مجاره چکن دوله امویه ده تکلیه عالم و اقتدار یا حکومت چاوبو اما و مجاره ان شاء الله بنن شیرو و بکن یعنی ام بجم به برنامه تن ام فهم بکن چه بویا چه نبویا نممکنه به هفره ام بجن وکی زنجیرن اگر کو تماشاوان ماجی بشوپن دوامی و برنامه به هوا گریدای و گلت تشته خوش ام دپای واده زلال دبنج بروی ماجی ناوی برنامه خیلی ریا حقیقتش برکو ام الحقیقت دیگرن حقیقت جی براستی واندا کنه برچاوه ما لی حمد خودره سپاسیش خودره او هیزا کو مرو بکار به حقیقت ببینه او هیز نقداندنه او هیز انسانی رهه مرو کاری او عقل کو خود تعالی بخش کریه دایه مرو کاری بیا ببینه یعنی از هوا بجم نمیش ج حکمت اوی و ج حوالنو چتشت به بلا به گوات تج قیمت و زیادتر تبها دای او تشت خراد به تخیل خوارنه دیگه بود چه جبو خوارن به خوارن نسه جبو خوارن طعمای خوش به تلت چند گرم جره لازمه 10 گرم ترابه 100 گرم خو بخنا وده اوش خوارن کت ادینای خوارن نمیش از تقص ود بجم به باوریت بجم کسی کو ببیجه تنه یا تشکی وسط تنه او نراز ببیجه او نیت کی نباش ببیجه لی واته آمیجه نه وی هواییه مثلا از هوا ببیجم انا بجم نه شرط دین اسلامیه و پر برتک چه بینه بجن اوی میج انکار کرد میج نکنه شرط دین اسلامیه اف نمیجا کو ام چارک عد کن سری خال عرض دن او نمیج نه شرط دین اسلامیه از وی تقصد بجم ادعات کن بتوم دن عالم دنیا جی از آماده واره و نقاشی بکم نه او نه شرط دین اسلامیه کی جان نمیج شرط دین اسلامیه او صلات کو ما گوتی حمودین دبنوی ده او صلات شرط دین اسلامیه بله من تلویزیون کی ده برنامه چه دکر از دفعه مدرکت اما از جره نه حاضر میگوته بو و تواجی بهیستیه دبیجه نمیست دونا دینه نفسه ترکیجی دبیجه نماز دینن دیرعیدر عربی هاویجی اصالات و عماد الدین اویا ایدی رونشتیه بویا وکا قالب رونشتیه موی تلویزیون ده گوته بو نمیش او پیغمبری کو من ناز کریه او دینی کو من ناز کریه از باور نکم کو ببیجه نمیش دونا دینه جبه کو دین سر نمیش ناسه کنه سر نمیش تنه مگون اخوات چیه گره که او دین او پیغمبری کو من ناز کریه از باورم اوی پیغمبری گوتی حق و حقوق و عدالت دونا دینه حق و حقوق و عدالت دونا دینه چما نمیش دونا دینه نمیش
پرستیه که یعنی مگو ریتواله که یعنی ناو عبادت داشتی مرد نخواش در باست که ریتوال معنی انختاره کلیتا عبادته یعنی نماز انسان نماز بکه گره که بکری انسانیت وری مثلا دو آیات کو مگو 9 و 8 آیات 7 آیات بهنا نماز جواته کو مرد بجه اف صلات به معنی نماز بهنجته یعنی مرد کاری شیروه که بجه 10 نماز یعنی شیروه را وکریه وصاب دیرک مش ده قرآن ده بسه معنا دشه تسبیح و قرآن و ذکر يعني ده قرآن ده تشتكو ديرك ام بجن بحثا وين ميجاكو ام خد طاولين ورادون ورودنن مثلا بجي فسبحوه بكرة وأصيلا تسبيح بكن تسبيح بدر بعنان ميجا وذكر در باز دبي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ونميجي يعني ما جو تشتكي كو قيمتك كو داني نبوي قيمتيه از هوا بجم د شك د وقت المجد قرآن ده تننه تو قرآن سر برن بكشش 1000 آيات بيت تبده تنكاري جدارخ بيجي هفقا وقت دنه يا ده اف وقت دنه تنكاري ركعته بيجي فهم بكي وتنكاري شكل بيجي فهم بكي قالوا اف تشتي كو عند بيجن پر وصا يعني عالم الاسلامي ده دركتي پیش و بي و نابه او نبش خو انسان خلاص نابه يعني قال زحمت بو خود تعالى نيفرو پر قرآن ده بيجي هوا بكن وقت في اذن في وقت بكن ميزه هشتيش پیغمبر عليه الصلاه والسلام قلت يعني مش فرضه هون عبادت خود بوی شکلها بوی طرزها هون بكن فرضه هون چاوا دكن بكن يعني افيا وقت تفكرن تها نفس اجوره يعني هون دجن بلكي وصا تفكرن تنا اما وصايا جواره اثبات دكم يعني غوري ما كيف اخنا بجم اهل يعني السني بينج فرضات كن بينج وقتات كن جعفري بينج فرضات كن اما 3 وقتات كن يعني وكي كو ناس سفريج مرجي هيا دشن سفري نيفرو عصرا بهبرت كن مرغب وعشام بهبرت كن مجا شفاق جيل جي خويا جعفري المال خو صاد كن المال خو جي دو فرضا نيفرو عصر بهبرت كن مغرب وعشاء بهبرت كن يعني 3 وقتات كن بينج فرض خو 3 وقتات كن لآل يمن واد از بارم عمان الودره عبادينه مذهبكي اوجي خارجيه قد يعني خارجيه دوله حضرت علي ومعاويه ده عبادي شفاقي وايفاري دو فرضات هنت دو وقتات يعني نكو عبادي ناس خدرت كن ها عيني قرآن وبحضرت محمد وبدين الإسلامي وبريخودنا كعبه عين عبادتي كام دكن أما صبي وإيفارت كن أفشوا شيء به تشتكي كنت بيجي أساسه تبيجي قولونه تبيجي ستونه شو يك بيجي صورة يك بيجي زرع يك بيجي رش يك بيجي سبيه ستونه يعني هجر كو او عالم اسلامی کوسا مش در خستی پیش و مازن کری وکی چیا وکی لاتا کری مازن کری چما نوک هوا یک بجه هوا عبادی مثلا دست خو قد گری نادن اول مشت عبادی اوه کل یمن عمان مش هوا مشت کن مجا خود کن دیسا اوجه عین القرآن خونن عین رکوع و سجده هوا کن یکی بجه والله هوا کری یکی بجه والله هوا یک تفجیر راستن حتى تجمع ببرسي يعني از فكرة خواب بجن في داري طبيعي فكرة خواجي نكو هماز قرا هوا نفس أخوه يعني القرآن ده قرآن بخدا جي هيا لبلش بركو أبونا وكا عرف وكا عادات وكا چاند إدي هنكي زحمتي مروف وابو جهري نادما شاشي ببيت چاند مروف بجي غير راستي أوي يعني ويا چاند بركو لبلي براستی گوهراندنا و گلک زحمته از ویاجی ببیجم یعنی گوهراندنا و چوا کت ببیجه
اوی کو سرمجه آخوینه گل چاوا پیشوازید کرد بجه اولا وانا گوتین مشت نه مثلا اگر کو مثلا وحدانیت خوده پر مهمه نه ده اولا اسلامی ده مزه تو مذهب ده وحدانیت خوده ده تنه تو مذهب ده تنه یکی نگوتیا یکی نگوتیا یکونی و یکی نگوتیا ددوه یکی نگوتیا سیاسیه یک تشته مزه او اساسه راسته لباله نمیش هفانو از هوا بیجم از خوازم ایدی هنکی اویج بدمواجی فرصته تشتی کو از ببیجن ورده نه هنگی زحفن و هنگی گلگن انظام از کودره دوام بکم وجا اگر کو هونجی جا جاربسا ایدی پرسا بره ما بدنه اوی باش دبی از ویاجی جواره بیجم مثلا الفيدي آياتك هي شخوا سورة أرأيت الذي يكذب بدين معون سورة سيدبجين يا سورة معون تيدا بحث صلاة در باز دبي أبي از آنها وناكم چما وناكم أو تاني سري خوا مجاريك أو سورة بينشاش آيات شخاصن بينشاش آيات أو بسري خوا مجاريك أما ويا مثلا دمكي دين ده أو بكن اتخوازم في داري آيات كيوسا بيجم ما قويا آيات نب معنا صلاة نب معنا نميجن أجل مثلا مناك كي بدم سورة أعراف آيات صدق حفتت بيجي بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب أويكو بالكتاب دقرن يعني بمساجة خودي ببيام إلهي دقرن وأقاموا الصلاة صلاة شيء قيام دكن صلاة ماگو عالم اسلامی داشت چما بویا معنا نمیش زمان دمیر او ساو گوهریه دوره پیغمبر دجی نبویا هوایی هاتیه اما یاجی بجن صلاة اقامه دکن او صلاة کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواستی یعنی تمام دین بدوی دین کو سر پیاده گرن اقامه تدی ناجیان بجن که صلاة قامت که قامت آن مجنوسه قامت معنا غازي بكراكه وأقام الصلاة إنا لا نضيع أجر مصلحين تبجي خير وانكو إصلاح كرن أم خير وونداناك بنر معنى آيات بفيها وايبه اف صلاة كود ميجا أم بيجن شكو دا ويدرد كافي ماذا خذ تعالى فيج إنسان يتخوازي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين مصلح كي نزانه شاشي كي مازن نافا علماء إسلام دجي يكجي أفا دين ده تعبير باشيا هنا عمل قنج يكجي حسنات يكجي صالحات يعني إيرو تلي دنيري حسنات و صالحات تفریح کرده ای برجی یعنی عالم اجی نزانم چه چه بو یعنی مرد لدنری حقیقتا مرد جناوی جی در ناکوی یعنی و عالم مازن اوقا کتاب نویسینه اوقاس کد دانه چه وانش هف مثلا هشتنکو عالم اسلامی ولی وی حالی مرد حیرت دمینید ورده مزه حسنات و صالحات حسنات او تشتی کج مرد تنیره يعني قنجة حسن معنى قنجة خوشة خوشكة صالحات معنى بكيرة بكير يعني بكير چتشتي فايدة بيج إنسان را چج إنسان را چج لاورا را آجالا را چج خوزا را أفهمو معنى صالحات يعني عمل صالحا عمل قنجا عمل بكير يعني بكيري تشكي وري مثلا نمج حسناته نش صالحاته چما نش صالحاته نمج جبركو فايداوي بس جه انسان ره مزه مادي تبجه پاکجیا بدنيه معنوي تبجه حقيقة نمج حضور اكيد ده انسانه وفيات تكز نكا انكار بكي يكو انكار بكي او نجيايا ندي تيا حتى انكار بكي افيا بخان از نكا بجبتنه حضور اكي وصل ده انسان
دنوا خدا بوارا خدای خدا وسا راحت دبه ها اما فکره بس انسانی ره بس انسانی کو دکره فایده ویا مادی و معنوی هر دو انسانی کو دکره یه دیره ذره قدم بقى مسقال ذره فایده ویتنه زرارا ویجیتنه آج بناوی نمیج حسناته اما قرآن ده دقت بکن ای قرآن خوین پروژه بجن بلکه قرآن خوینن اما طبی بلکه هون زده سر معنوی عربی نظام نسکنی بن و او نکر به لبلاز بجم ای قرآن خوین تبیره تا قرآن خوین و حاجی إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نه پر در باز بناسه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني از ببجم قال دفرا در باز حجمارا من تثبيت نكريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يك آياتك إن الذين آمنوا وعملوا الحسنات در باز نابه حسنات در باز نابه چما در باز نابه چون حسنات تشخور الشخص خورد که يعني صار ويك شامرو بجا علاقة خده بيتنه حاشا نكو يعني بيتنه يعني وي واتيز بجما يعني توش خورد كي فقط إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات صالح تش غير خورد كي جبر كو تش غير خورد كي آرمان جا خده خلقيتا خده آفراندنا خده يش خو اوه تبكيري عبادي ويره تبكيري خوازایا وی وره تبکری دنیا وی وره تجبنا وی خلقاندی نه تجبنا وی خلقاندی تاریخ خوره خواب ده گوشه کی و تا ماجره سری خواب طاونی تو جره نمیش بکی تبجی آوا والله من حق خود دای یا تفایده خود جوتنه مزه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات معنا وجوره بشم محقق بگوبان اویکو عمل صالح دکن اویکو عمل باش دكن أو عمل بكير دكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون جوار خيرك قالك ما صنعه خيرك وصايا كو إيدي تيرا واحية يعني إيدي تعريف أفين نقاربك يعني تبني فيها تشقص تشتي باش وخواش وقنش هيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تدخل عن ده يك آياتك إن الذين آمنوا وعملوا الحسنات نابينه تنه حسنه معنى قنجيه قنجه تقنجيش خراب كي يعني براستي افياد طرف خدي ده افيا نكا بجم تنيه الجم خدي هي تنيه يعني ابخا نظام ده القران ده جزاء ترك نمجي تنيه تنذكر اثبات بك كود قران ده يعني كذا نمجنا كي جزاء هي خدي جاره بیرامت دگوتن یک نمیش سب بلکی نش نوا دینی ده وساش خور ببوه که گوتن اکسر ده وگر دگو کی نمیشه کی لهره دگو 8 سالی سر سیلا سنجری ده عذاب دبینه تمالا مخرا که وا انسانا توی چه چه کذا وقت ناسا 8 سالی ولا زاروکیا مده بیرامته دگو 8 سالی دمنی سر سیلا سنجری سیلا سر آیگر کوسور کنه دینه سر işkence پید اویا گرجال گوه مکتیه و تواجی بیستیه یعنی گویا حدیثه اویا باش بزن بن تعلق به حدیثه و پیغمبر و جیتونه دبی کی فرض اگ نمیجا ایوار عصر یعنی لی هره لی بفوت نمیجا عصر نکه هم عملی باطل بن في رنگی حدیثی ناف کتاب داشتی دنویسی ها کین میجا عصر نکه عملی بی چه باش کریه همی خراب بن تشتک پرسی باوردی بو تماشاوان هجا دست پکی مجاره کو امکتنه براستی مجاره که پر به اوه یعنی ام بجم برفره کو جبر هنکی هیمبوین هنکی تشته کود نوا جواکی دارون نشتن جبوی کو ور زلال کرن ور وکرن مجاره که باشه گرینگه و باش وکر ام بجن بچه آوه دچه سردمانده بچه رنگی هاتیه او کرن یعنی ام هر یک جمعه بلکه ام با آوه که هینی ام بجن اولا که ام ایرو دجیم بوبن
tişta ku we got yani bejin ola ku bi tirsê hatibe yinkirin bêguman meriv bawer nake ji xwe ew ola yani lewra di evê da ku dibêje bi zorê yani di olê de zor tune ye ku her keseke La em ikraha bêjin fid-din. xwedî aqil be xwedî fam û feraset be ji xwe bi xwe tercih dike mijara li mêjê bi rastî jî mijareke ku ji ber ku îro zêdetir mînaka ku yek ferzekî li mêj lê biçe dikeve cehennemê yan jî cezayê wî zêde ev wekî gelekî mijarên ku îro em bêjin dest ji ferz tiştê ferz hatine berdan ku dibêjin bi peyê sineta ketine yanî hinekî gotinê wisa hene mesela li şûna wî dikarin bibêjin kesekî ku neheqiyê li kesekî kiribe yan jî kesekî ku zilmê li kesek kiribe ceza bi vî qasê ye ew zêde di nava evê de nayê gotin belkî cî bi cî hinekî di hinekî mijarên evê de tên gotin ama di nava civakê bi giştî de di nava serê me bi xwe de em ji bo wî zêde tişteke nabînin lewre ji ber ku em bi hinekî ezbera em bêjin hatine ew kirin yanî serê me bi hinekî ezbera hatiye dagirtin yanî wê demê hinekî tiştê ku divê meriv li ser bisekine çi ye wekî ku we jî got ve got ku li mêj ji bo kes bixwe yani mînak em bêjin ti kesek ji kesek re nikare bêje rabe li mêj bike heta ku tu bixwe ji dilê te neyê yan jî tu pêdiviyê bi xwe re nebînî ev nîne tişteke mijareke din jî mesela em bibêjin kesên ku li mêj dikin bi vî avê di nava me de hinek kes dibêjin ku ferzê xwedê ye em ji bo xwedê em çi xas biçin erdê jî yanî em serê xwe dayînin erdê em ew jî bikin ew kêm e yanî ji bo evê wekî ku xwedayê teala ihtiyaciya em bêjin bi li mêja me ve yan jî bi tewandina me hebe di wî wateyê de ve baş got ve got ku di aliyê derûnî de em bêjin di aliyê fizîkî de mesela mînak ez bêjim ez jî kesek li mêj dikim bi rastî jî ez bê li mêj nikarim yanî bisekinim ku ez bêjim yanî ev hînbûyîn belkî jî bi awayê ku ez hatim hînkirin mesela tu wextekî ji min re ez bêjim ez bi xwe bi çandeke olî ya ku hişk were gotin til mêj nekî diye biçî cehennemê yan jî bi vî rengî ez nehat perwerdekirin di ji berê wî til mêj bikî tu yê paqij bimînî tu yê em bêjin baştir bibî ev ê tendurustiya te baştir be yanî bi zimaneke hezkirî em bêjim dapîra min rehma xwedê lê be ku bi avê me yînkir yanî dema ku tu bi vî avê lê dinihêrî tiştê ku îro li ser navê li mêjê ew teferruatên ku li ser li mêjê tên gotin meriv tê digihîje ku bi rastî jî vala ne yanî vala ne wekî din ve behsa mizgefta kir ku ev hemû mijar bi heva girêdayî ne yanî ji xwe îro hebûna mizgeftan ew em bêjin ew lûks û ew şatafata ku di nava wan da ye yanî divê were nîqaşkirin eleqa vî û olê çi bi hev heye yanî ew li ku em bêjin ol li ku ev lüksahiya îro îsrafa îro li ku jiyana pêxember aleyhissalatu vesselam li ku em îro em bêjin wateya bername ku em bêjin rêya heqîqetê yan jî çavkaniyeke ku em dixwazin em lê vegerin wextê ku em dibêjin destpêkê em jiyana em bêjin pêxember aleyhissalatu vesselam esas digirin û bi vî avê de ku em dikin yanî bi rastî jî çawa ve got îro em bêjin mizgeft ku ciyê kombûnê bûne ciyê ve hinekî agahiyên din jî de li wan dere em bêjin davet jî çêbûne kes kom bûne pêdiviyên xwe pêkanîne ku meriv bawer dike wisa ye lê mixabin îro hem bûne ciyê em bêjin birqandî wisa avahiyên bi teferruat yanî dema tu dikeviyê navê bi rastî jî huzûreke wisa xweşiyeke ku tu bînî tune belkî mizgeftên kevin yên ku bi kevre hatibin çêkirin ku ew jî evveliyatê wan îbadetxaneyên din bûne ve guherîne mizgeftê yanî di aliyê em bêjin misilmanan de tiştekî îro ji bo wekî şerteke esasî wekî hebûna İslamê wekî em bêjin ku dibêjin dîrek filan tê dîtin bêguman ne wisa ye yanî ku wisa be vê demê ev qirîz ev nexweşiya divê erdnîgariya misilmanan de divê tune biya divê tune biya yanî hinekî van pirsan divê em ber nêzî mijarê bin gelek sabî mala te ava yanî bi rastî jî wexta ku mirov lê dinêrê em dibêjin wek çawa ku şajiyekî mezin di nava İslamê de tarîxî bi dîrokê re hatiye em dibêjin em dixwazin wê rast bikin belkî ji hinekare xerîb tê dibêjin qey ev e yanî ama dibêjin qey rastî ev e ji were xerîb tê bi rastî hewce nake ku meriv vê nîqaş bike ê ji xwe pirêze bellî ye pirêze diyar e eger ku wek we gotî
اگر کو نمیش دوی واتیا کو خودی خواستی ده دوی واتیا کو پیغمبر خواستی ده با تا کرن گلو راستی از تشکی بجم هنکی انسان نمیشکر وک بلا وک حقارت نوی از لیبوری نخواهد خوازم ایکو باندور الوا کریه ایکو نمیجه وان سراست کریه وان خستیه ریا راست از وا تنزیه دکم که اویا هنه لباله از ادعا جد کم پر هندکه جسادا یا ده جسادا نمیشکر ها نج مسلمان اج باور منده جسادا نمیشکر یا ده یا نه یا هفته بلا 15 بی تنه از ادعا جد کم ایکو باندور کیر لوا و روحی وال تفجر وا کریه yani مرا بچه قط و قط نه بلکه هنکی زیاده چه به لباله پر کمه یکو نمی اوه کو مثلا بهتر نمیجه دکن مرا بلد نره بهتر او بیکرن بیکر yani بیکرن آین بهتر زرارن بهتر نراستن بهتر تفجر وای چوت تفجر خراب yani مرا لوا باور نابه yani از ویا بجم اویا هنکی وصل بلکه گرانته اویا وای که گویی اگر کو جویم واتیا نوای والا نهشت بانا نوان میجی والا نهشت بانا ندهات في حالي ندهات في حالي يعني ندهات في روشي هوالو شيء كود في مجال ده و من برز بكن يعني من ببيجن هون كلام كنتنا بنا مداوم بكن هون حسكو وك أقبرها جرى عولهن جال جواتين أزانم برسي وبرن وجبرسا ام گولان ده شارع ده سوقاق ده امنیکا در باز بن لباله وی جاری هر حال ده وجمره هست اما برنامه پیش ده انشالله امی بهتره وی سا روبرو هنجی گرکت تبلی ببن تشتی کود عالم اسلامی ده بویا نمیجه آنیه سری وی عالم اسلامی از ویاد کارم بجم گلک مهمه گلک گرینگش بوی ما اف مجال گرته دست yani ev alem jê êşaye jê bêzar bûye bi vê qîmetdayîna nimêjê zêde bi vê qîmetdayînê insan artık êdî ji ew ê derketine yani ji em bêjin got neqeye me rêya rast nimêjkirin bi tenê ji bona vê zirara wê geleke ji bona wê em dixwazin zehf ser mêjê bisekinin rastî ayetê ku heqê mêjê de ne از نکارم توجی بداره ده بیشتر به مجاری ده لبله یک و بالا مدکشین گله کن مگو دوی آیات آنه ده مثلا الذين يمسكون بالكتاب سورة اعراف آیات صد هفته دوی داره ده به نه نمیجا کو امدکن جنای بس معنا کرن تفگره بلکه سيدا آيات كون بيجم بهنا وياجي ام بيجن من وصاد فكرن كوجبول ميجينن كاربن او بكن باشترد بياني كودم هبن شروع بخوينن آيات تكلداري كون بيجن احتمال هيا كوجبول ميجيبن يعني وبحثا بيوا صلاة كر بو كو صلاة واتايا اليكاريه از باورم يعني بيوا صلاة واتايا اليكاريه بار وكرن ببوره يعني کس که به هفته تشت پار بکن یا جیم میشن کمک انسان به هفته تشت پار بکن جبوی تکلداری لمیجه لگوری من وره او کرم باشتر دبه یعنی متوان و هر وقت تماشاوان جی علاقه دارد کرد. بله باشه مالات دعوا دما ما هندگ ما اما اینکی لسرویا بکولن سورة اعراف آیات 29 بجه قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون مسجد فردا بيوا صلاة درباز بود آيات ده قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون صلاة درباز نبو نوصه مثلا في آيات ده armanj ev kirina nimêjiye kirina nimêja ku em dikine mêjî peyva salat têde tune em çawa jê derdixin yani di wateya ayetê de ji mijara ayetê tê fêmê ku behsa nimêjê dike mesela fesebihuhu bukreten ve asîla derbaz dibe sebihuhu tesbih bikin tesbih li derê bi mena nimêje ne ma'na meclis salat karne aniye معنى ذكرته واذكروا الله
mesela ayet-i de vasfı insan adı de, insanı nümeşker. Ve ellezine yezkurune Allaha kıyamen ve qu'uden ve ala cunubihim. Ve salat ediyatın ne? Ev ku zikre Xudet ken spiya urun işti direşkiri. Ve direşkiri jin mecdibi. Ça direşkiri mecdibi. Yani te de şuure ki hişmendiye ki Xudai de be ku Xuda ki kevi alemi heye. Armancı ki ya afrandına te heye. Tijbuç afrandi te tayve armancı da be. Ev nemeje. Yani bale. Her vakit birbirine. Bale. Yani tebeci ka az çime armanca hatına mına dünyaya çiye Xuda ki kim min heye az afrandime çizmet xaze. Ev kerine nemeji çi havayı tutki. Be çi havayı be evya Xuda kabul ki. Evya baş bizan. Yani ne ku az valla meramin valla meş nizar rakir ve ya Xuda an pers fikir na çavad ki eğer sabık ha mego seni 5 vakit atken. مگو جعفری 3 وقت atken. مگو ibadi 2 وقت atken. باور بکید هر جم جعفری کی خو گله کی اهل سنیا بهتر دیندار دبینی. گله کی ها ibadi شو ibadi اون زانن چنه ibadi وقت حضرت علی و معاویه هف کتن گو امه محکمه نوا خدا چکن اوه کو پر زیده حضرت علی میل حضرت علی بون میل حقیه بون ها گو حوجنا که گوهن حاکم بخیر نقبین خدا گو علی حقلیه آج بنا و حضرت علی حاکم قبول کرد گو بلا حاکم که نقبین آمده اوانش حضرت علی جی غیدین بول خارجی جوار گفتن گو خارجی درکتن خروج درکتن اوانا خرابه وی اوانا خواج جعفری و سنیا جی بهتر متقید بینن دو فرضات کن صبح ایواری میکروفونو بگیره من Seyda Vahabi yani o ideoloji Vahabi yani Vahabi hiç fam nekir yani Vahabi gerek mezhebi İslami hene و مخابن دقا داوی ده تجی پرس کر پرساتا به منه جاره کردن انشاءالله دوام خلاص دوه وهابی نکو فکر یکو دونه تدی مشهوره بلکه و بهیست و عزاد جارته گوتن دوی پیغمبر علیه السلام گوتیه یهودی بونه هفته یک فرقه غروب خریستیان بونه هفته دو و متا میشه به هفته سه هذا يعني سمبولا نه معنى هفته سه ولا اسکارم بجم 300 غروب جه هي امتابي اسکارم بجم 300 جه سمبولیک یعنی بونه تدی صاد ادبی جانا مرد بجه هفته بس اوانا سمبولن نکو غاجه راسته به هفته سه باور بکی 300 فرقه جه هن ناف امتا محمد ده هفالنو از باورم دمامه هم قصبو اگر هفته آوره انشاءالله پروگراما پیشده کو قسمت چه بو هنجی هاتن به هفره جاره کدن اف مجال هیت شکو امسری با آخوان هنه ویچ آخی پرساخواجی که حاجی تی ویچ آخی جی تکرار بگید خوازم کارن سرویاز جی دیسا با آخوان مالا و آوا و ازیت آواجی هن هاتن و داره هن تولی برنامه ما بون مجال ما بون و علی کاریا ما که هاتن و علی کاریا اجواره بیجم اجبنا و سپاسی آواجید کم بله تماشاوان هجا ام هیویدارن صحبتا ما فایده دابه و هنج ما عزنه ببن دلی و نما به حتی نی پروگرام کردن هن شاد و بختوار بن بمن خیر و خوشیه ده الله أكبر الله أكبر إلا نوحي إليه أنه من علي أسبشتك